The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor, bagi kiwai. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sau pun rewlak. Just wow. Habakran sigilat pathai kubor hidin gejing kendo bat ke Sorkar jela hakabaya kran bat halor samtali kimat jingdawa hakajan mi jangka arpon retrik nailar araja arpon rio ke khasi Students Union Central Executive Council kalapen paun ningkong halor ke resolution balam menjur hayeng dorba thawan ke jela ban Pyrshah jing Khlong Uranium. Uba lambok Starwell marngar Presiden berem ke KSU uba lam khmat ya ka seng sya ke jingakran hakane ke janmiet ulaong bak jing khmi lenti Khlong bak take a resolution kam dei ban kala Khongpong awe ke jingdawa ke banakong poti kedu nangkong ke Sorkar tolong ba lada ke Sorkar ke jupun snow ba ke yang ke nurem jong kwat ba ban Pyrshah jengti Uranium ke seng ke report ya ngai mangswa ke dawa ba kali beli dekam tak wanda ikan solution hipo yang berbuat kuat. Di layar saki mana di UI ba jan berok di nomikmat di layar sebentar. Bat ngai ba idan lang kajur panorem ban tiang yang terus solution. Bat masu dan tenggawi ke jengit ba yak ai belarai apa yang berbuat kuat di represent nam ta kasur kuat ba bat ngait ba kembali penkelak Khongpong kembali penkelak bidat di nabut. Kata penangkong ba nak kalian juga seng snow. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya